Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nanone kuri aya manywa ya tariki 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 nshuti bavandimwe, reka tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Turakubitira mu gihugu cy'u Burundi tubabwira ngo amakuru agezweho aka kanya rero kubijyanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu byamaze kugenda bihindura isura, ibintu byabaye vumbi na jasho. Ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka ubu burimo burabarirwa ku mashyi, aho byamaze kugenda bimenyekana yuko uyu mukuru w'igihugu yongeye kuremba mu buryo budasanzwe. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire uburyo bihagaze ndetse n'uburyo yamaze kugenda avanwa ku bitaro bya Kira Hospital, niba ari bujyanwe mu rugo, niba ari bujyanwe kuvurizwa mu mahanga, cyangwa se niba ari bujyanwe mu bitaro bikuru bya Bujumbura. Ibyo byose turaza kugenda tubibaramburira, dukubitire muri CNDD FDD turebe intambara ikomeye cyane iri hagati mu magumyabanga cyangwa se mu bayobozi bakuru biri ishyaka rya CNDD FDD. Tuze kugenda tureba intambara ikomeye cyane hagati y'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye Angelina Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Tuze kugenda tureba ibyari byo, turebe parti opposition zamaze kugenda zitora uzazihagararira mu matora ya Perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2027. Turebe agatorwa sa yongeye kugaruka ku rupapuro, ndetse biranavugwa yuko nyamuneka ahangaha hari buze kugenda haca uwambaye. Biratangaje kandi birababaje muri CNDD FDD, benshi bakomeje kwibaza uburyo iri shyaka rya politike ririmo rirakora kugeza izi saha kuba hataramenyekana ninde ugomba kwiyamamaza nka Perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2027, ubwo muri iki gihugu cy'u Burundi hateganyijwe amatora. Ndetse benshi barimo baranavuga bati n'ubundi aya matora agomba kuzaba kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, ashobora kuzaza ariko pipeste y'amatora yabaye umwaka wa 2015 ku ngoma ya Petero Nkurunziza, ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bitamuhiraga akanahasiga ubuzima. Ndetse mu byibuke neza yuko ari cyo gihe General Niyombare n'abahungu biwe bagerageje gukora kudeta, ariko igasiga hitanye benshi, ndetse benshi bakaba bakomeje kugenda baba n'impunzi mu buryo butandukanye. Bikaba ari nayo mpamvu ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agaragaza yuko atazigera avuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse nganafungura imipaka mu gihe cyari cyo cyose aba barwanyi cyangwa se aba basize abashaka gukora kudeta umwaka wa 2015 batongeye kugaruzwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye we avuga yuko igihugu cy'u Rwanda nicyo kibaha indaro, nicyo kibacumbikira, nacyo kibagaburira, ndetse avuga yuko mu gihe u Rwanda rutarabashyikiriza ngo bajyanwe imbere y'inzego z'ubutungane, nta gihe na kimwe igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bizigera bijya imbizi. Turaza kugenda tureba ku kijyanye n'igisirikare cy'u Burundi nanone ku butaka bw'igihugu cya Kongo, turebe intambara yabaye ku munsi w'ejo mu kibaya cya Ruzizi, by'umwihariko ibice bya Sanje, Kamanyora ndetse n'ibice bya Ruvunge birimo biraberamo imirwano ikomeye cyane, aho bivuga yuko nanone muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Fizi naho intambara yamaze kugenda iba intambara .0 ku munsi w'ejo yafashwe n'inyeshyamba za M23. Ntaga ari .0 gusa, ariko nanone aho bita Iruvunge naho ubungubu isasurira rya umwana w'umuntu. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire uburyo bihagaze. Tuza gukubitira muri teritwari ya Mwenga turebe ku kijyanye n'ingabo z'u Burundi, turebe ifungurwa ry'imipaka wakavimvira birimo birateganywa muri iyi minsi, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye tuze kugenda tubarebera uburyo bihagaze. Ariko nyamuneka tukiri aho ngaho mureke tuze kugaruka mu gisirikare cy'u Burundi mu buryo bwihariye, tubabwire amakuru arimo aravugwamo atari meza. Nyamuneka ni Prime Niyongabo, umwe mu bagabo abantu benshi bavuga yuko ari umugabo witonze kandi mu by'ukuri ucecekanye byinshi. Turaza kugenda tubabwira amakuru arimo aravugwaho n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zirwanira ku butaka. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo nibyo. Kandi reka duhere ku makuru yacu rero nkuko twatangiye tubabwire yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibitaro bya Kira Hospital byamaze kugenda bimusezerera, yamaze kugenda agarurwa iwe mu Bujumbura, ndetse aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'izi saha ataramenyekana amakuru y'uburwayi bwiwe cyangwa se uburwayi bwiwe niba koko bwaba burimo buraterwa n'iki. Amakuru avuga yuko rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba yararozwe mu buryo budasanzwe, ndetse hakifashishwa uburozi busa naho bwakozwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko nanone bamwe mu bakomeza kugenda bashinzwa harimo umugore bita Denise Bucuma Nkurunziza, hakamo Reverien Ndikuriyo udashaka yuko Perezida Neva aziyamamaza kuyobora cyangwa se azongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone andi makuru akavuga yuko ari muri presidence y'igihugu cy'u Burundi.
akaga gakomeye cyane rero kakaba gakomeje kugenda kagaragara yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi isaha n'isaha yakitaba Imana cyangwa se ubuzima bwamucika. Benshi baravuga bati n'umundi ibingibi ni umuco cyangwa se ni bisanzwe mu gihugu cy'u Burundi, aho abayobozi benshi b'iki gihugu cy'u Burundi bagendaga bava ku ntebe z'ubutegetsi bahuye n'ibibazo uwabaga adapfuye yabaga akorewe kudeta. Rero benshi bakavuga bati iherezo ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye naryo rishobora kutazaba ryiza, kubera yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ni benshi yagiye amenesha, yaba abarundi benshi bari hirya no hino ku isi bagiye bameneshwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ndetse abandi bakavuga yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yaba ari muri ubu buzima nyamuneka bishoboka yuko bishobora kuba byakorohera bamwe mu basirikare mu by'ukuri kuba bakora kudeta. Ngira ngo muri iyo foto mwabonye kuri thumbnail twabahaye mwabibonye neza yuko uwo bita Perezida Evariste Ndayishimiye ari kuvanwa ku bitaro, ariko munarebe n'abasirikare nyamuneka bapanuwe. Ikigaragara cyo nuko umukuru ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bitoroshye habe na gatoya. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero nanone akomeje kugenda agwiza abanzi mu buryo budasanzwe, ku buryo isaha n'isaha uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko no kwicwa birashoboka, ashobora kuraswa edayer akaba yarugwa nk'uko izi saha bivugwa yuko atameze neza. Andi makuru twari dukomojeho ni ikijyanye no mu gisirikare cy'u Burundi. Reka rero tubabwire amakuru ari guturuka mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko kuva Perezida Neva yashyiraho igitutu gikomeye cyane umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi uyu Prime Niyo Ngabo General nawe yahise ashyiraho igitutu kundi muyobozi akuriye ari we musirikare mu by'ukuri ukuriye ingabo zirwanira ku butaka yitwa Ndegeya Diomede Brigadier General. Uyu nguyu biravugwa yuko rero yaba arimo ararwana bucece intambara ziwe n'uyu mugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi nyuma yo gushinzwa gutakaza abasirikare benshi mu bice bya Poezero hano za Ruvunge mu kibaya cya Ruzizi, ndetse n'imirwano yabaye ku munsi w'ejo yabaye mu bice bya Fizi by'umwihariko mu bice bya Minembwe. Aha rero biravugwa yuko abasirikare b'abarundi bahatakariye ubuzima ku bwinshi, ndetse Prime Niyo Ngabo agerageza kubaza raporo z'uburyo abo basirikare bari gupfa nk'ubushwiriri. Umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka nk'umusirikare ushinzwe abandi basirikare by'umwihariko ushinzwe infantry asobanura yuko mu by'ukuri cyaba ari ikibazo cyo kuba abasirikare badafite ibikoresho bigezweho. Byanga byakunda rero buri umugabo bita Prime Niyo Ngabo impamvu yari yaranze kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo asuzuguye Perezida Evariste Ndayishimiye, arabizi neza yuko ubuzima bw'abasirikare b'abarundi ari ibitambo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Icyambere abasirikare b'abarundi arabizi neza niwe ubayoboye, azi ibikoresho bafite, azi n'umwanzi bahanganye nawe, kuko ahangaha urwego rw'ubutasi rw'u Burundi CNR ruba ruri mu kazi, ruba ruri gukora ibi. Rero ababizi neza, ariko nyamuneka iyo agerageje kubwira umukuru w'igihugu yuko mu by'ukuri ingufu bafite atari zo guhangana na M23, Evariste wakavuga ati go ahead, jya imbere jyana abasirikare bajye kurwana. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bisa naho bituma uyu mugabo mu by'ukuri amera nkaho ari ku azabazwa aba basirikare kuko niwe ubayoboye. Andi makuru kandi nk'uko bisanzwe bimenyerewe, reka tubabwire nanone iyi ntambara yamaze kugenda ivuga yuko mbuga nkoranyambaga avuga ku bijyanye n'ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hakomeje gukwirakwizwa amafoto n'amashusho bivuga ko agaragaza Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi mu modoka imujyanye kwa muganga mu buryo bw'igitaraganya. Aya makuru kandi yakwirakwijwe cyane cyane guhera ku wa kabiri tariki ya 23 nibwo benshi tariki ya 28 ni ku itariki ya 27 nibwo aya makuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse bikaba byamaze kugenda bitera impungenge bamwe mu baturage ndetse n'abakurikiranira hafi politike yo mu karere. Nubwo aya mashusho kandi akomeje guhererekanywa, nta rwego na rumwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ruragerageza gutangaza aya makuru, ariko nanone bikavuga yuko ibi bishoboka cyane kubera yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu muri iyi minsi murabizi neza ubwo yasabaga bamwe mu bayobozi ndetse n'abarwanya shyaka ba CNDD FDD kumugira ku mavi no kumusengera, nyuma yuko bari bakomeje kumubaza niba koko aziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027 ubwo amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero nta kindi kintu yagombaga kubabwira, yabasabaga yuko mu by'ukuri bagomba kumugira ku mavi bakamusengera, ariko nanone bikavugwa yuko yaba arakekaga yuko ubuzima bwe bwabugiye kujya mu kaga by'umwihariko. Ubu rero harimo harakekwa yuko haba ari amarozi akomeye
ikomeye cyane yaba yarahawe uyu mukuru w'igihugu, cyangwa se ikindi kirimo kiragenda gikekwa, biravugwa yuko uwo bita Reverien Ndikuriyo yaba abiri inyuma, ndetse muri iyi nkuru nitumara kuyibabwira turongera tugaruka ku kijyanye nanone n'indi ntambara ikomeye cyane yavutse hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye na Angelina Ndayishimiye, aho bivugwa yuko uyu mugabo nyuma yo kugereranya ubutegetsi bw'abarundi yuko agaragaza yuko iterambere iki gihugu cy'u Burundi cyagize, yaba amashanyarazi, yaba imihanda, amasoko ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye byagezweho muri iki gihugu cy'u Burundi byari kubwabagaza, ndetse imbwirwaruhame yo bigaragara yuko bamwe mu badede itigeze ibashimisha. Ku ruhande rumwe uwo bita Denis Bucumu nkuru nziza we arishimye arabyinira ku rukoma kubwo gukubita hababaza kwakozwe na Reverien Ndikuriyo, ariko nyamuneka Angelina Ndayishimiye we ntago abyumva cyane, aravuga ati mwaba murimo muransebereza umugabo, ntago ibi ngibi bishoboka cyane. Ibi rero bikagaragaza yuko muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bijya iwandabaga, byinshi bitavugwaho rumwe ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo benshi baravuga bati yamaze kugezwa muri Kira Hospital, ibi ni ibitaro ngira ngo mu by'ukuri wo bita Aregueme Bunyoni yararwariyemo mu minsi yashize, nubwo amakuru dukomeza kugenda dutohoza agaragaza yuko yagaruwe muri gereza nkuru ya Gitega, akaba ariho akomeje gukomereza uburoko bwiwe. Rero benshi baravuga bati byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye nawe reka agerebwe mu kebo nk'ako yagiye ageriramo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo na Aregueme Bunyoni umaze gufungwa hafi imyaka igera kuri 5, akaba yarakatiwe igifungo cya burundu kubera gushinzwa ibyaha byose bigiye bitandukanye. Rero amakuru nanone akomeje kugenda agaragaza yuko umwiryano ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi naho nago bihagaze neza, ariko mbere yuko tujya mu gisirikare cy'u Burundi reka turebe iyi ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda ivuka hagati ya y'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Ku itariki ya 25 ubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yatorerwaga manda ya kabiri yo gukomeza kuyobora ishyaka rya CNDD-FDD, ubwo yagezaga imbwirwaruhame ku bari bitabiriye icyo gikorane cyangwa se ikoraniro kaminuza, yaje kugaruka ku bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi zisaha bimwe mu bikorwa remezo ndetse na achievement zitandukanye igihugu cy'u Burundi kigenderaho n'ubundi byagezweho mu gihe cyabagaza. Ibi rero bigaragara yuko bitigeze byishimirwa na bamwe mu banyepolitike, by'umwihariko abaheza nguni bo muri CNDD-FDD barimo n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye. Rero amakuru akagaragaza yuko kuri rezo sosiyo, ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Twitter cyangwa icyahoze ari X, nibwo Angelina Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza mu by'ukuri impamvu yamuteye kutishima. Angelina Ndayishimiye yaje gushyiraho comment ikomeye cyane agaragaza yuko ashimira Reverien Ndikuriyo kuba abaye umugambwe umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD, ariko nanone anamusaba yuko atakongera kujya agaragara mu buryo bwo kunenga ubutegetsi buriho. Reverien Ndikuriyo murabizi neza yuko mbere yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amusaba kongera kuyobora iki gihugu, kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD, hari hamaze iminsi nanone hacicikana amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko Reverien Ndikuriyo yaba arimo arashaka kwigumura kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, akamwigumuraho. Ariko kandi nanone amakuru akagaragaza yuko uyu mugabo yaba yaramaze kugenda yiyakira yuko mu mwaka wa 2027 agomba kuzatanga kandidatire ye mu kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo tutaramenya ngo kandidatire azayitanga ari mu ishyaka rya CNDD-FDD, azayitanga ari muri Iprona, azayitanga ari muri CNL, cyangwa se ayitanga nk'umukandida wigenga. Gusa ikiriho cyo nuko umwaka wa 2027 uzagera, Reverien Ndikuriyo yaramaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba perezida, cyane cyane yuko arashyigikiwe mu mbonera kure, arashyigikiwe mu ncabwenge. Benshi bavuga yuko mu by'ukuri numwe mu bagabo babona yuko hari ikizere batanga. Siwe wenyine, hari umugabo nanone bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri uyu mugabo Ndakugarika Gervais Ndirakobuca, benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri icyo cyizere nawe yagihabwa cyo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Sibyo kandi nanone hari umugabo bita Arendi Kumana, uyu nawe nyuma yo kuba hari byinshi yagaragaje ku bijyanye n'ubutegetsi bw'u Burundi, by'umwihariko murabizi neza ko ari umushikiranganje ujejwe cyangwa se ushinzwe igenamigambi ndetse n'amafaranga hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakavuga bati aba ni abagabo b'incabwenge mu gihe bahabwa umwanya bayobora iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe ubuzima
bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwo mu by'ukuri butari kuvugwaho rumwe. Benshi bavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye yabarembye, abandi bati oya ibyo ngibyo naba mu imvugo muharabitse cyangwa se no kugira bamuharabike, ariko mu by'ukuri ikiriho cyo mu makuru turi kugenda twakira nuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi butameze neza cyane nkuko bikwiye. Ntago muri iyi minsi mu by'ukuri bimumereye neza, kandi mu by'ukuri bikagaragara yuko ibyo byose biri kuba nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri avuye muri iri koraniro kaminuza ubwo yaterananyaga mu by'ukuri imbaga, ubwo hatorwaga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ndetse muri iri koraniro kaminuza niho hagiye hamenyekana amakuru menshi agiye atandukanye. Ariko mu by'ukuri muri CNDD-FDD turi buze gukomeza tubabwira andi makuru akomeje kugenda avugwa, tubabwire kugenda tureba ugutoroka gukomeye cyane gukomeje kwibanda muri iyi minsi mu gisirikare cy'u Burundi, turebe ngo bihagaze bite. Ese mwebwe mudutega amatwi murabona Perezida Evariste Ndayishimiye mu mbonize na Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri bari kumwe nk'abantu, cyangwa se haba harimo kugenda habonekamo ikintu kijyanye nko guferana? Kuko turababwiza ukuri isaha n'isaha muzumva ngo umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaseze muri CNDD-FDD mu gihe ibi ngibi bizaba bikomeje kugenda bigaragara. Turakubitirana none ku mugabo bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri umugabo benshi bagaragaza yuko afite ububasha n'ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ariko akaba ntiteranye. Mu by'ukuri njyewe namwe mu neza amatwi ndagira ngo muze kunkandira subscribe, mudukande like, share mu by'ukuri kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo reka duhere ku makuru rero avuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yatawe muri yombi. Ngira ngo muraza kugenda mumenya ukuri kuri aya makuru. Impamvu ni iyi, nuko bivuga yuko uyu mugabo yaba ari inyuma y'ibyihishe mu ntare rushatsi, cyangwa se muri bamwe mu bakozi bo mu ntare rushatsi bivuga yuko bagize uruhare mu kuba Perezida Evariste Ndayishimiye bamuhumanya. Ngira ngo mu makuru yabanje twababwiye yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba aremiye, kubera yuko mu by'ukuri nyuma yuko ikoraniro kaminuza risoje uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwahise busa naho butamera neza. Bikavuga yuko rero biri kugenda bishinzwa umugabo bita Reverien Ndikuriyo waba warakoresheje bamwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntare rushatsi. Rero bikavuga yuko abangaba ari bo baba barahaye, cyangwa se Reverien Ndikuriyo ari wo waba warakoresheje bamwe mu bakozi bakora muri ntare rushatsi kugira ngo bagirire nabi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu rero biravuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo nawe ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse aho bivuga yuko polisi kominari cyangwa se polisi y'iki gihugu cy'u Burundi yaba yamaze kugenda imufata imuta muri yombi. Ubwo turimo turagenda dutohoza amakuru mu by'ukuri kugira ngo tumenye ngo byaba bihagaze bite. Uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo mu gihe yaba afunzwe rero byaba ari akaga gakomeye cyane mu badede ndetse n'abamushyigikiye, aho benshi bagaragazaga bavuga bati nubwo Reverien Ndikuriyo yemeye kuba yasinya mandara ya kabiri yo kuyobora CNDD-FDD, nuko mu mboni zacu zigaragara tutazibona uyu mugabo azasoza manda y'imyaka 5 atorewe yo kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. Hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo hagomba kuzaba imirwano, byanga byakunda haracyari igihirahiro muri CNDD-FDD, aho nanone hakiri ihurizo rikomeye cyane y'ugomba gutangwa nk'umutakandida perezida. Ngira ngo murabizi neza kuba Reverien Ndikuriyo yafashe icyemezo cyo gukurira CNDD-FDD, abadede bamwizeye n'ubundi ntabwo bikuweho yuko yava kuri wa mwanya kuba umuyobozi mukuru wa CNDD-FDD ngo umwanya ariho uyoborwe n'abandi, noneho we abe yatangwa cyangwa se yahabwa ikizere na CNDD-FDD ajye gutangwa nk'umukandida perezida. Ariko benshi baravuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye arashaka ikiringo cya kabiri cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, nubwo bwose ntacyo yabamariye, ariko ararwana intambara kugera naho bishobora kuzamo amarozi no kwicana kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri abe yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Mwarabibonye ubwo yakezaga Reverien Ndikuriyo avuga bati dore nguriya umukuru w'umugambwe yararokotse impfu zitandukanye, aturabyibuka neza tukiri hari Igitega, ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri ngarimo aramwibutsa, ariko ntibikuyeho yuko uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo n'ubundi umugambi asanzwe afiteho kuzaba umuyobozi cyangwa se perezida w'iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi naho byagiye. Ubwo rero ako ngako kakaba ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagaragara muri aspect zitandukanye, by'umwihariko muri politike y'igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri mu badede rero barimo barakemburana cyangwa se barimo barashwana cyangwa se batavuga rumwe, ariko mu ibanga rikomeye bakabasha kugenda babihisha. Ariko abaturage bo rwose bashize nyamuneka abaturage b'abarundi nabo gusengerwa. Abaturage b'abarundi mu by'ukuri benshi baribaza bati bazatabarwa nande? Yaba abaturage bahura n'ibibazo bya mikoro, ibibazo by'ibikorwa remezo, ibibazo by'ibura ry'igitoro, ariko tugakubitira mu gisirikare cy'u Burundi ho bababaye bwikube.
aho abasirikare b'abarundi barwanye mu gihugu cya Somalia kugeza isaha imishahara yabo ntabwo barayibona, aho abasirikare mu by'ukuri b'abarundi barwanye muri Kongo izi saha imiryango yabo n'izi ngo bari hehe, cyangwa se ayo bakoreyeyo ari hehe. Mu by'ukuri rero bikagaragaza yuko ubutegetsi bw'abadede mu by'ukuri nubwo bukomeje kugenda bugaragaza yuko bafite solidarite n'ubufatanye hagati yabo, ariko nyamuneka ikibazo kiri hagati y'abarundi. Benshi bakavuga bati, mu basesenguzi bavuga bati, mu gihe aba badede bazakomeza kugenda bayobora iki gihugu, cyangwa se iki gihugu kizakomeza kugenda gifitwe n'abadede, uko byagenda kose nta munsi wa rimwe abarundi bazigera bicara ngo bumve baratekanye, nta munsi wa rimwe abarundi bazigera batera imbere mu buryo bugaragara, kubera yuko ikintu kiriho cyo aba badede abenshi nta nubwo banize, abenshi baribeshya ngo ni abasirikare bari ku mapeti ya za generali, abandi ngo ni abayobozi bakomeye, ariko benshi mu bategetsi, guhera ku bategetsi bayobora CNDD FDD, abenshi ni abantu bari aho ngaho batigeze biga, batazi ngo bimeze bite, batabasha kujya gukina diplomasi ngo bashakire hamwe mu by'ukuri ibyiza abarundi. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza yuko ishyaka rya CNDD FDD ryimika injiji rigendeye ku kuba ari abo mu bwoko ngo buyoboye iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero bikaba mu mpamvu zikomeye cyane zikomeje kugenda zigwirira aba baturage b'abashinga nahe, ndetse benshi bakavuga bati kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi kizagobotorwe cyangwa se ingoma ikurwe mu badede, byo bishobora kuzagorana kugera naho nyamuneka bisaba kwitonda, kuko isaha n'isaha biramutse bititondewe byakongera guteza akaga gakomeye cyane, ndetse n'impfu za bamwe mu bantu hariya mu gihugu cy'u Burundi. Muraza kugenda rero mubwirwa byinshi bitandukanye. Dukubitire mu gisirikare cy'u Burundi, ngira ngo twababwiye Prime Niyongabo nawe yaba ari kugerwa amajanja, aho bivuga yuko umugabo bita Diomede Ndegeya Brigadier General ariwe ushobora kuza kumusimbura, cyane yuko Perezida Neva we aravuga bati, ikibazo cyo muri CNDD FDD ndagikemura ubwo Reverien Ndikuriye yemeye kuba yasinya cyangwa se kongera kugaruka muri CNDD FDD, ubwo nsigaje guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko Neva wagashinzwe yuko igisirikare cy'u Burundi mu myaka yose yamaze ayobora iki gihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe yakimariye. Si umwe mu bajenerali bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo agiye kuganira n'abasirikare amenye ngo bihagaze bite, ahubwo icyo akora ni ukubata mu mabohero no kubahereza ibihano, ngo nuko bamwe bataye urugamba, abandi bagerageje kureyiminga imishahara yabo. Ibyo byose rero bikagenda bigaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u